not eating normals because I have lemons. I don't like eating oils. In my life, I never eat oils. Di, nadang akem yo new lemon. Kamu kompnya kalat. Klek lang bat new lemon. Dengan ngam long fit, ngam long fat chữ đấy ngam long. Deng nyepet new no dalu bapoy hadu hendrus pa. Ting nyepet hadu kanu ka jingbam ka jong ting nyepet mah. Men chua shed khasi tang ba. Ula sakot ula lej no ula chinang ngam ti bro ula che tang lawan dawe khasi. Te kidon ki arni kasi ki baterai haka jagat haka bangalai order ba mangaman kasi te mentang ye try let's go. I think it's good. Thumbs up. I think it's good. Very, very nice. Shed khasi. Shed khasi. Shed khasi. Mà biết em các bạn khasi thế, các lông cùng nó very tasty. Anh là đầu năm một shed ru. Ada yang hotel beach nanti, bang ada kana. Ngau spa tang ini. Nanti spa. Makan crispy em. It's very very tasty. I think. Wala lang ay pipi dan singan. Oh my god. I could believe it. That big cái cho ngày ôn yang amat kapal saya i cái yang phi đây cả bẹp. Ting không? Seriously. Yang ho oi. Te la dai pet mentai cái cho nga pet nga bam dak ti yang phi. Ui khasi. Ui penam. Ui khasi ui pan tak ban ubah beriu ha. Ubah beriu dak kena. I think orang lang 21, 22. Nggak bang ha. Kadang saya jual restoran yang pi. Dah kadang kanu one hit baik. Apa gambar lagi? Khasi basit Indonesia. Nggak pak sit kena ya memang dia pak khasi am. Apa sit kena ngam sak bang tak kuai. Nggak khot bây giờ. Kita kis em. Kita kis ki bang yang nawat ka jing bahabri udah. Nggak kan. Kis ki island bây. Te ngong kum no pidem. Khot itu ayu khasi from Penas. Ask him because I want eat another from my Mikalaya boys. Then he called me, come here, pindah call me come. Kan pe airport restaurant. Nganu dah. Tasty. Handy spot si cup. This is wow. This is wow Chinese. But it's very very tasty and nice. Rồi, ông lấy Chinese nong cook the đều khasi. Hamba. Menin kas ngi kenduk halen tibat ina mar ngali jingbam. Jonya. Ngai. Đây iklam này ngada penal. Iklam này ngada penal mau. Thấy đồ lại pi. Ông alai jingbam mà nong. Tí lệ klam pi da khasi hakmat yo nga shalai. Đều ông hay nào. Di shalai di klam da yung khasi nong. Te ha restoran de klam da yung English, da yung penari nong. O da yung Hindi nong. To pi lệ pi kam ni ngam suk o musim. Te urki yang taw ngam ngalas lem. Oh my god. Ngambar ngalas lem emang syakol.
you can try.